Dobro jutro ljudi i dobrodošli u novi vlog. Nadam se neću past u ovom vlogu. Uglavnom, trenutno se nalazim negdje oko Gospića, nisam sigurna, imamo pauzu na putu do Zagreba. I uglavnom, Gaša i ja smo planirali ići na Bled, ali tek u sridu. I nenadano sam dobila poruku od ljudi iz HBO-a da bi voljeli raditi neki projekt s menom, ali mi ne žele reći o čemu se radi. Ja naravno zbudljivak duha kako je san, iako mrzim iznenađenja, pristala sam na to. Tako da idemo Gaša i ja za Zagreb i idemo danas radim neki super tajni projekt za HBO, nemam pojma o čemu se radi, rekli su mi samo da ponesem kameru, tako da pretpostavljam ću snimat nešto, ali ne znam još šta. Definitivno će biti uzbudljivo zato što to je ipak HBO, onako hello, tako da možete vidjeti da sam preuzbuđena. Update-at ću vas kad saznam više informacija kad dođem u Zagreb. Ok ljudi, Gaša i ja smo stigli u Zagreb, on je otišao sa Vedranom i mogu reći da je pretoplo, da bih je 15 stupnjeva i upravo sam pronašla kafić gdje se treba naći sa ekipom iz HBO-a. Znači to je salon, to je kafić koji se zove Kak se šika. Isuse, kako je teško snimati ovo u Zagrebu, sve je toliko bučino, trama i svega, tako da sad idem unutra i vidit šta točno žele od mene za HBO. Uglavnom ljudi, napokon sam saznala o čemu se radi. Ovdje je s menom Mrle, tu se nalazi Mrle iz Leta 3 i pitali su nas da zajedno gledamo HBO Go, znači da prođemo šta više stvari preko HBO Go, da vidimo kakve se pogodnosti ima, znači od filmova, serija, crtića, znači svega i malo ćemo se družiti zajedno, tako da jedno čekam, idemo vidjeti kako će ovo ispast. Kako instalirati u HBO? Ideš na stranicu, ideš tamo na Safari i onda pišeš HBO Go i otvorite stranicu HBO Go i onda te pita da se registriraš, staviš svoje podatke i imaš mjesec dana, možeš besplatno to gledaš. I nakon mjesec dana, super je što recimo nakon mjesec dana plaćaš recimo pretplatu samo za taj mjesec. I ako ti se ne sviđa, onda mislim jedan mjesec možeš, kad platiš imaš, kad ne platiš nemaš. Nema da moraš pretplatu na neke 2 godine i to nešto drugo. Aha, nego se samo za mjesec. Ja sam si stavio recimo u telefon, sam stavio aplikaciju i stisnem tu aplikaciju i... Znači može se i preko telefona, nije samo preko TV-a treba gledati? Ne, možeš na kompjuteru, možeš na telefonu. Predobro. I tako možeš na 5 stvari. I s tim da u istom trenutku možeš na 2. Uvijek možeš na 2 stvari. Znači ja mogu se samo pustim doma i mogu preko mobitela normalno gledati. Da, ja gledam na telefonu sa stala. Pa izbacit ćemo svašta, ali je to... Ne mogu gledati bez da se ne uzbudim. Koje? Game of Thrones. I zato meni vjerojatno ide na tvojec. Zašto? Mene uopće ne pava. Ma kako ne? Znaš ono, ako gledam to da me taj seks u tome, pa daj onda... Ma ne seks nek se iznjeba neko. Pa šta radi nego? To je bilo tu kada je bilo hladnije. Otkidanje tu. Ne. To je u jednom od tih kraljesta bilo, ali nije bilo. A nije bilo ledeno? Ne, nije bilo. Jer onda ako je ledeno, onda kad to otkineš, onda se zamrzne, onda opet tvrdo. Jer ako je tvrdo otkinuto, onda nije loše, ali otkinuto pa mekano, sve ćeš ti. To se može. Handmaid's Tale. To je, znači, serija di se desilo manjak populacije šporkog okoliša i sad su napravili neki svit u kojem žene ili par što samo plodno služi za razmnožavanje. Da, to je dosta gadno. Odvratno. Star Wars, znači na HBO ima svih 7 dijelova Star Wars. To ja obožavam. Da. To kad su one trke ove. Je, jedna od djeca. Najdrži se. Da, dio sam popravio. Super skrenuo. Jedno čekam, sad će kad je novi dolazi? Nije četvrtak sad. Da. Vidi, ovo sad. To je najčešće. Sad krenuo. Joda, prezladak je. Ja sam uvijek taj četak bio. Ali ne, ali sve, i koliko dugo je to opstalo, od kad je to 1978, kad je prvi film izašao. I sad djeca u školi nose
se od Star Warsa, mislim, ne znam Ma gdje se sve nosi. Ali evo malo... Ti god vidi nešto za Star Wars. To bi ti kupi sebi, da. Ko forze njih. Da. Tradicionalno svaki vrijeme Božića do Nove godine pogledam svih 7 djela. To je koliko godina imate. Što je dobra ideja. Kad ja dobijem HBO, ja ću to isto. Znači, Star Wars, Harry Potter, Lord of the Rings i Hobbit. Sve to prođe na prvi. Normalno da je Elsa jedna najpopularnija princeza kad je ne trebaju muškarac u životu. Ajme, najebo si se. Ovi pjevaju doma svaki dan. To, sad će baciti rukavicu i sad ono mora biti pokret. Let it go, let it go. Ajme, Olaf je napravila, ovo je najbolji dio. Da gledam svoje pčere. Isto, pčere. Jel' ovo zna? Ovo zna Sigde. Jesi ovog htja dobiti? Da. Da nije James Bond? Nije. Ok, ti si lik iz crtića jednog Disneyevog junak. Mickey Mouse. Mickey Manojlović. A ti si iz jedne prekrasne filmske. Iz serije filmova. SF. A, SF? Da nisam iz Star Wars? Da. Da nisam... Luke Skywalker. Ti si kralj džungle. Tarzan. A jesam ja Yoda? Da. Je! Najbolji lik ikad. A vidi ga, miškica. Ti imaš mačku i želiš ukrast malog plavog patuljka. Ujeba. To nisam gledao. Jesi. Mali plavi patuljci. Mali, pa šta se plavi mali patuljci? To su... Žive u živama i zovu se po pridjevima. Pa mali plavi su. I sad čarobnjak koji želi ukrast... Gandalf. A nismo čarobnjak. Gargamel, A što sad ja osim što ima leptiriće i ono sam ima, Ima šuš. To je baš pomaže, jer ima noši. Četveronožac. Četveronožac? Pas? Nisam pas. Napokon. Ronit ću se. Ok, ti si isto iz Crtića, cura si i kraljica. Pa to je ova, sad gledam. Ova, Ana i... Kako se zove? Ana i ovo, brate moj. Frozen. Je, ali kako se zove? A jebo je jako. Na kraju ne znam kako se zove, svaki dan. 024 je Let It Go, ali kako se zove? Mogu otpivat cijeli Let It Go, ako to nije. Da, ne moram. Let It Go! Ana, Elza. Je! A ti si najveći kreten na svijetu koji postoji. Trump? Kako smo to brzo pokožili? Ekipa, ja sam se predobro zabavila, nadam se da je i Merle isto uživa u ovom susretu. Pregledali cijeli HBO Go i definitivno ću ga nabaviti. Vama ću ostaviti sve podatke u opisu videa. Za kraj vas sve želim pozvati 10.2. u Dom sportova na Anti-Valentinovo tradicionalni koncert gdje će biti Let 3, naravno Merle, TBF i Edo Majka. Vidimo se!